Unión Radio, Nashquatz Choacue. Solok Salisantilhu. Sayich olehil choacue atquas kuitzin, junsut kuchik ninkela kulbal selqaqajela in Solok Salisantilhu. La in Saralux ut tatquchbeni chiruli junkamokain. Lishholumi liqatzolbal chiruli kutana in nashche. Atin reli junelik yuam. Yokochish hultikankil naqsahun li honal na balep li poyenam li yokep chitaqen kre li qaqwa Jesus. Utkikulak hun li honal naqhinqa ke kulak chiru rabinkil ikaru yokep chirabinkil. Kakuil atin naqkeshke ke rek anak ke tochek shban. Ut na balep chan li santilhu li ke shkanap shtaqen ki li qaqwa Jesus. Abanan li qaqwa Jesus kishbanu hun li patsom reheb akwi li shtzolom li yokep chitaqen kre. Shbanak na balep akshekwe. Mashchina kahkui lech o laesh. Adan salihu Juan capítulo 6 versículo 61 to 68. Nakataweb li rakalain. Abanan takatyabasi li hun rakalain. Matera kahkui shik laesh. Chan li versículo 68 nashye. Kichak ok lak Simon Pedro ut kishye. Kakwa. Ani ahik into shik. Akwikin kwang li atin. Nakehok li junelik yuam. Champutru naklak Pedro, nashnaw naklikagwa Jesus haan sakali nakehok yuam. Marachik tashik kuirahingka nashnawa in lak Pedro. Mata kanap rachik laat nakakta naurach li sakal yogat shtaqenkil. Li nakanaw nakhaan sakali yali yogat shtaqenkil. Sa hunchik reheb lishnin qaleb rus sach bach oleh li kishbanu li qaqwa Jesus sash ke baleb chitsekang na baleb saqali qasqitzin li ho mil chan naqatawah kwi li qaqwa Jesus chishcholo bankil aru narah nashke li sach bach oleh lishbanu saeb li raqala in nashke naq li qaqwa Jesus haan li kwa li nakyok juam li narah bi nashke anak lishjuam li khonal naqtakam Utlihonal naqtagwa klik kujik chijojo haan tsaqal li nasudqi kholishtonal tsaqal li khunelik juam utmaqwa kahkuan arin joko chishkebal retal naq li qakolbal ahkui jo tsaqal chishaqlik sashbenep chishkhunilain kuqla khusut naqatawli atina in vida eterna sakashlan atin chisa lishhuli qawahwan utho kanak nakake retal nak muko yota chi atinak chirish khunak li kyal musik li nikeshkoshla nak nuko kwank manak kwankep li qasqits in li ustashe kamk toh kwankep sa musik arin li nikekulun chi ula apk manak achikru muko haanta muko chirish ta haan jo chi atinak li qaqwa Jesus haan jo chi atinak chirish khun tsaqal juam abanan chishkhunila in taqakul sa lihonal nakliqaqwa Jesus tol el kujishka sutil sashbena ruchi chocha in. Khonakliqaqwa Jesus kikulun chikwang sakatyanq kwang shbaqel shbanak kikulak khunqela o kikwinqilo shan lisantilhu. Hanak kwilita kulmang sa rosohi keplikutan. Mokoyal musik haqota inka sakal kwangko khonak kwangko anakwan habanan re kwang chik chihunelik shbanak makak chiklikamk ak osok ak shtaqe chikan chihunelik aru inka us likwang sa shpen li ruchi chocha in likyuam tasuqiq khonak shkwang chak sa shtiklahik kama nakliqagwa Dios kishkib chak utnak kishkanap likwin qaran sa li shnakh li akwim aran eden utchan runak toruq chishkul pali khunelik yuam salihu Juan capítulo 3 versículo 15 ut 16 nashye. Re nakchishkhuni li tapa bang re kwang chuam chikhunelik. Ani li takapap liqaqwa Jesus. Di versículo 16 nashye. Shbanak li Dios chan kaho nak kishra li ruchichoch. Kishkechak li ralal li khun chiribil. Re nakchishkhuni li tapa bang re. Inga ta sachk. Kwang ban chuam chan chikhunelik. Utliqaqwa Jesus nashye kuchikarin salihu Juan 5:24. Relik chikyal chan ninyehere. Lina abink relikwatin. Utnashpap likitaklang chakwe. Kwang shchu am chihunelik. Makak tohba mak sashben. Aksh elk salikamk uch ashonk sa likyuam. China usra binkila inat kwaskuitzin.
Habanan. Kwahulik arutento naktabanu laat ut timbanu lain. Utaan spa bangkil. Hanaan li nashpat skeli kakwa. Li anit pa bang krechan. Ak shel chik rubel shkwankila li kamk. Ut ak kwang chik shchu am chihonelik. Usta nakanaw nak sahuli honal to kamk. Habanan. To kamk rikin li oy beninga in di kakul sa shkabali kakwa Jesus. Renak sa lihonal naktol el kaan toruk kuchik chikwaklik ishk e kuchik li kachuam ut to kwang hunelik rikin. Utadin ashk e hunchik li shrakik li kabokbal. Naktoh kwang le sa chan. Pa bumak li sa renak tesh ok chok ralal shkahol li sa Naktoh kwang le sa Naktoh kwang li kahonal anakwan. Shpanak li kahonal haana nakwan. Mukunukoruta chishkanamangil regular rekabej relichapchalt shpanak chimuko nakanaw matohkwanko. Hokantananak liqawa Juan kishtsiba sali capítulo 20 ut versículo 31. Hauteba inchan tsiban bilep renak yoqej chishpabankil nakli Jesús andi Christ li ralali Dios ut rikin shpabankil takwan kayuam sashkabahaan. Shbanak li kakwa Jesus at kwaskuitzin haan hunelik yuam. Kakwisa shkaba li kapabal nukoruan chishtakingil li kakwa Jesus. Nukoruan chikam kabanan rikin li oy beninkain naksa hunkutan takakul kujik li katyuam sa ruq. Ahel biru nakatento takasikru li barkwan takabanu anakwan. Shbanak kwitohkwan li kahonal. Kabanuak. Hukan at kwaskuitzin. Kachakbek li kakwa honak li kawa Pedro kishchakbe kakwa aniya ikintoshik akwikin kwan li atin li nakehok li hunelik yuam. Bandio shakwe nakshinagoch beni chiru li hunk amokain salikak angela in tsolok salisandilhu la in saralux utninkela wakbal renak toagoch beni sa hunchik li honal.